Gome lerikulu eka mindyangu ya lava nga lova eka nghozi ya movha eSteelport eLimpopo tolo. Tindhawu to tala ta n'walungu wa doroba ra Tshwane ta ha ri exinyamini Gerza Sevuya. Kasi eka mitlangu hi langute mphikizano wa CAF Champions League, Sundowns va ya eTunisia ku ya ombana na Esperance. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC riperile. Va mindyangu ya nhungu wa vanhu lava nga lova eka nghozi ya bazi na lori eSteelport handle ka le Bekkersfort tolo va ri va karhateke swinene. Ndzawulo ya vutleketli yi ri nghozi yi nga hava yi vangiwa hi machayelelo ya vusopfa. Ku vuriwa leswaku bazi a ri hundza lori endhawini leyi nga fanelangiki egondzweni kutani ri tlumba lori leyi a yi rhwele vatirhi. Mangu leyi nga dlava vanhu na vantlhanu na vavasati vanharhu exikarhi ka Malekane na Steelport yi siye mindyangu na gome lerikulu. Vanhu lava nga lova eka nghozi a va ye entirhweni eka khampani ya Switina ni Mixo. Ku hehliwa leswaku bazi a ri hundza movha wun'wana loko ri chayisa lori hi le tlhelo. Nhungu wa vanhu eka lava va ri elorini va lovele kwalaho. Van'wana va ntsevu lava va ri elorini na 16 ya lava va ri ebazini va vavisekile ku katsa vachayeri havumbirhi. Va yisiwe exibedhlele xa Dilokong. Maxaka ya vona va ri va tshoveke timbilu swinene. Ke n'wana wa vone mo baneng baka. Ke be ke lebeletse gore maybe ke tlo bona bokamoso ba gagwe e fela hawa o nxile ke sa gopola. Murhangeri wa vaaki u kombele mfumo ku antswisa xiyimo xa patu leri, laha a vulaka leswaku ri ve na tinghozi to tala leti nga koxa vutomi bya vanhu. Re kgopela ba Sanral at least ba leke go riela tsela e kgolanyana e be thulene go tshwana le R37. Ndzawulo ya vutleketli va ri ku ehleketeleriwa ku honisa na machayelelo ya vusompfa tanihi xivangelo xa mhangu leyi. Batho ba seswai ba tlhokofetse kotsing ya go thulana ga base le lori mmileng wa R555 gaufi le Steelport kwa Sekhukhune district. Re nagana gore kotsi e ka ba e tlhotswe ke go otlela ka bošaedi. Mindyangu ya lava nga hundza emisaveni eka mhangu yi kombele masipala ku pfuneta eka malunghiselelo ya ku lahla. Meyara wa xifundzankulu xa Sekhukhune na meyara wa Fitaghomo va hlangane na mindyangu ya vafi ku nyika marito yo chavelela na nseketelo. Khampani ya switimela ya mfumo PRASA yi pfule hi vuntshwa xiporo xo suka eSoweto xi ya ePark Station eJoni. Hi xin'wana xa swiporo xa leswi a swi kamuriwile hi nkarhi wa COVID mune wa malembe lama nga hundza. PRASA yi ri swiporo swo tala swi tlhele swi pfula ku lo sala swa nkaye ntsena. Magidigidi ya maAfrika-Dzonga va tirhisa switimela ku ya eka tindhawu to hambanahambana siku na siku. Kambe se swi na malembe hi mpfhuka xa ntungu wa COVID, vutleketli bya switimela byi yimile. Leswi siye vunyingi bya vaaki va boheka ku lava swo famba swin'wanyana. Kambe namuntlha a ku ri siku ra makumu ra maxangu ya ku pfumala swo famba. 41 wa switimela swi sungule ku tleketla vaaki nakambe. I'm using a train every morning and it's been a very good experience because the train arrives on time and then we go to work on time. We have been working for the past 4 years, I can say, on steroids to try and recover the corridors in South Africa. So basically, in Gauteng, we've almost recovered all of them, but the main ones that we've been working on are now recovered. In the Western Cape, we're still working on recovering the Central Line, and also in KZN. So we've got only 9 that are left to be recovered. But let me just caution that even though the corridors have been recovered, they are not working at full potential. So in other words, due to the fact that we haven't got the signaling yet up and running from the theft and the vandalism and so on, we are now running what we call a limited service. So at peak, we are running the trains at a certain time interval. But once the signaling is done, we should take about 18 months throughout the country, 18 to 24 months, then we'll be able to run a frequent service on all the lines, all the corridors, sorry, in the country. Mamiliyoni ya tirandi ya lahlekile hikokwalaho ka vukhamba bya tintambu ta gezi eka swiporo swa switimela hi nkarhi wa COVID. We are familiar with the stories of single mothers and our gogos who have had to wake up at the crack of dawn to catch numerous taxis and buses to get to work or to collect their social grants.
We heard of many who were forced to quit their jobs due to exorbitant commuting costs. But the picture is changing, and it is changing for the best. This national government is making significant strides in restoring passenger rail services that are reliable, safe, modern and affordable. PRASA va karhi ku tirha hi matimba ku tiyisisa leswaku vutleketli bya switimela byi nga ha kavanyeteki. Magqwetha ya muhehliwa wo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa va kaneta leswaku Muzi Sibiya a khomeriwe swidzidziharisi ku nga ri ku dlawa ka Meyiwa hi 2020. Advocate Thabani Mgomezulu uri Sibiya u rhange a khomiwa no konanisiwa mayelana no dlawa ka Meyiwa hi 2019 ekusunguleni mbhoni na vuchuchisi Sejeni Batho Mugula u byele khoto leswaku Sibiya a khomeliwe swidzidziharisi hi 2020. Accused number 1 was arrested on the basis that Mr. Zungu called General Lishabane and informed him that a firearm that was used to kill Senzo Meyiwa is suspected to be in possession of accused number 1 in Tembisa. Then, because General Lishabane was aware that Warrant Officer Makubo was also the investigating officer in this matter, he called Warrant Officer Makubo to come to Chlorokop. And it has been placed by Makubo that he found General Sibiya, General Shabane, and Zungu in one of the offices. He even said it's suspected to be the office of General Shabane, with Zungu in the office when he arrived in Chlorokop. When he was listening from the evidence of Zungu, from the statement that Zungu was giving to the generals, that's when Zungu told them that Fiso Kusentuli, which is accused number 5, was also seen around those days in Tembisa. Vaaki va le Tshwane va kombisa ku vilela hi nhlayo ya switichitsongo swa gezi leswi tshamelaka ku tshwa endhawini liya ka ha ku tshwa xitichitsongo xa le Mooikloof evuxeni bya Pitori. Vaaki vo tala va hlundzukile va ri swi nga ha endleka va xwa mahelo ya vhiki va nga ri na gezi. Munyama eka tindhawu to tala leti nga hansi ka xitichi xa gezi xa Mooikloof hi nkarhi wa migingiriko mimovha yi khumbeka swinene. Vaaka ndhawu va tlhela va sala va nga ha tivi leswaku va endla yini. Ku nga ri khale switichi swo hlaya eTshwane swi tshwile leswi nga siya magidi wa vaakatiko va ri emunyameni naswona mabindzu ma khumbeke swinene. Things in the fridge getting spoiled. We don't have warm water to wash. No, it's a problem because we can't even bath, we can't do anything, we can't cook, and now it's been 4 days, it's been like this. Nkarhi lowu nga hundza tshwaniso le ntshikelelo lowu vangiwaka hi ku timiwa ka gezi wu nga na kona eka switichi leswitsongo. Switirhisiwa swa khale na ku lunghisiwa loku nga fambisiwiki kahle i xivangelo xin'wana. Kambe vandla ra ANC ri vula leswaku a ku na vuhlayiseki lebyi ringaneke eka switichi leswitsongo. Even now there's no sabotage. This is the direct demonstration of incompetency. How could you take a national key point like a reservoir and a power station without security? There's no security, and not physical security only, even the technical one. Leswi swi nga siki va erivaleni leswaku yini xivangelo xa ndzilo exitichini xa Mooikloof ni switichi swin'wana swo tala. Brink u pfumerile leswaku dorobankulu ri tsandzeke ku sirhelela nhundzu ya rona. We have not succeeded in securing our service infrastructure against criminal attack. But we have learned a number of key lessons. The current system of appointing expensive security contractors to guard our assets does not work.
Very often, these companies have got no security footprint in the communities where we have assets to be guarded. Loko tshwane ri na mamiliyoni ya switichi leswitsongo leswi nga tshwa SAMU yi wusola ku tsandzeka ka dorobankulu ka ku tirhisa vanhu lava tirhaka eka masipala ni ku hakela varindzi. Not all assets in the city are protected by both in-sourced security and outside securities. So that's where we are having challenges. And remember, if workers are not happy, coming to work maybe for almost 3 months not receiving salaries, that thing put the morale of the workers down. Electricity substations are not meant to burn down. According to the most basic of engineering standards, each substation must have protection equipment that shuts down the electricity supply to those substations if a fire risk occurs. Swikomba onge vatirhi va xithekiniki va tirha vusiku ni nhlikani ku lulamisa ku onhaka loku leswaku ku ta tlhela ku va na gezi eka tindhawu leti khumbekeke. You need cream cleaner for stains, bleach to disinfect, and washing liquid for foam. Where are all my cleaning things? All 3 are in here, Mama. Chick Cleaner, all you need for the perfect clean. With cleaner for tough stains, bleach to disinfect, and foam like washing liquid. All 3 in 1. SA will be heading to voting stations soon, and this month we invite you to make the smart choice and select SABC. Hami amukela nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC. Murhangeri wa vandla EFF Julius Malema uri vandla rakwe ri na ntshembo eka vafambisi ya nhlawulo ya IEC kambe u sola swihoxo leswi nga kona. Malema u sola xiboho xa ku va IEC va ya ekhoto ya vumbiwa ku ya endla appeal ehenhla ka xiboho xa khoto ya nhlawulo. Khoto ya nhlawulo yi bohe leswaku khale ka President Jacob Zuma wa pfumeleriwa ku nghenelela nhlawulo. Malema u vula na nhlengeletano a vulavula na vahlengeletano ya vateki va mahungu eSandton. Loko a burisana ni vateki va mahungu mayelana ni nhlawulo, murhangeri wa EFF Julius Malema u kombise ku kanakana mayelana ni xiboho xa IEC xa ku tlhontlha xiboho xa khoto ya nhlawulo. We don't see why the IEC is appealing Zuma judgment. It's really very, very personal. And by doing that, they are keeping President Zuma in the news. By doing that, they are making President Zuma gather rallies outside every court appearance. So the court appearances are being organized by the IEC. Malema uri EFF avana xiphiqo ku kanerisana hi vuxaka bya ntirhisano na mavandla man'wanyana endzhaku ka nhlawulo lowu taka. We are not far with many parties on what needs to happen. I mean, ATM, Mazapo, PAC, MK, including the ANC, by the way, on the land question. We are not far apart. We had actually had an agreement. Was it in this hotel? In this hotel, with the ANC, that we are going to expropriate land without compensation. And they developed a cold feet. That we are going to nationalize the Reserve Bank, that we are going to establish the state-owned bank. Vandla ri ta hi emahlweni ri kanerisana ni mavandla yo hambanahambana tiko hinkwaro laha sweswi pfhumba ra vona ra nhlawulo ri nga kongoma eLimpopo. Khoto ya le henhla eDurban yi ta teka xiboho mayelana na vun'winyi bya vito ra Umkhonto wesizwe hi Musumbunuko. Vandla ra ANC ri ye ekhoto ku sivela vandla rintshwa ra MK ku tirhisa vito leri na mfungho wa rona. ANC va ri vito ra Umkhonto wesizwe i ra vona naswona i xiphemu xa matimu ya vandla ku ringana malembe yo tala lama nga hundza. ANC ri vavhoti va ta kanganyiseka loko MK Party yo tirhisa vito leri na mfungho wa rona eka ballot paper. Loko khoto yo boheka ku yima na ANC swi ta vula leswaku MK Party ta yirisiwa ku tirhisa vito na mfungho lowu eka ballot paper. Xifundzhankulu xa Free State xi ta va na 26 wa mavandla ya tipolitiki na muyimela ku langwa un'we lava nga ta nghenela nhlawulo lowu taka. Mavandla hinkwawo na muyimela ku langwa va sayine no hlambanya matikhomelo lamanene hi nkarhi lowu wa nhlawulo.
ntirho wo sayina a wu ri eBloemfontein. Komixini ya nhlawulo eFree State yi ri nhlayo ya vanhu lavakulu lava nga tsarisa ku ya ecourt ku ya vota yi le henhla swinene. Komixini yi tlhele yi paluxa leswaku xifundzankulu xa Free State xi na 1.4 wa mamiliyoni wa vavoti. Sweswi IEC yi karhi ku letela hinkwavo lava fanekelaka ku nghenela nhlawulo lowu taka. Khoto ya le henhla ePitori yi herise thendara ya ntsengo wo ringana 5 billion wa tirandi ya le ka UIF leyi a yi kume hi khampani ya Tuja Capital. Holobye wa Mintirho Thulas Nxesi u ya ekhoto a kombela leswaku thendara yi herisiwa. Khoto yi tlhele yi lerisa nhloko ya Tuja Capital Mthuzi Mdwaba ku tshika ku thyakisa vito ra Nxesi hi ku n'wi hehla hi vukungundwani. Randi yi tiyelerile loko epimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dollar i 19 rand 13 cent, pondo i 23 rand 80 cent, euro i 20 rand 41 cent, kasi pula ya Botswana i 1 rand 37 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,389 hi awunsi. Platinum i $933 hi awunsi. Nxavo wa oyili yimbisi i $87.56 hi mphongolo. Rivala ra le Ntsinda Tunis eTunisia ri tava ri ombana mundzuku na xipano xa Sundowns na Esperia. Mathikiti ya xavisiwe hinkwawo ya hela. Swipano leswimbirhi swi ya lwela ku ya eka final ya CAF Champions League. Ntlangu wa vumbirhi wu ta va ePitori vhiki leri taka.